Draga braćo i sestre, selamu alejkum, rahmetullahi ta'ala ve barakatuhu. Iz Maljevca svima vama upućujem srdačne selame i pozdrave, učeći dovu Allahu Đelešanuhu za vaše zdravlje, za zdravlje vaše djece, vaših najmilijih. A kud će ljepša dova nego uoči petka Mubareć. Želimo se ovim putem zahvaliti svima vama koji pomažete izgradnji Islamskog centra u Maljevcu na kapiji Evropske unije, na vratima Bosne i Hercegovine, na ulazu u Republiku Hrvatsku, gdje smo se stacionirali i gradimo zajedno. Hvala svim ljudima iz kolone koji na nesebičan način pomažu. Hvala svim ljudima iz Bosne, posebno iz Bosanske krajine, Hrvatske, Slovenije, da kako i svih zemalja iz zapadne Europe. Bujrum, ako želite da Allah Đelešanuhu sagradi dvorac u džennetu, onda dođite u Maljevac da sagradimo zajedno ptičje gnijezdo u obliku ove džamije u Maljevcu. Prepoznajete ovu vodu, mi je nudimo svima. Neka s vodom odu svi naši grijesi. Neka s vodom iz koje je sve živo stvoreno bude putokaz zdravlja, uspjeha, sreće i bereketa. Učimo dove za vas i molimo Allaha da vas voli i blagoslovi. Iz Maljevca srdačne selame upućujemo.